megalayapost.news. Kaol Riboy Government Contractor and Supplier Association terkesi kalala benjin no igino ilam bat mai na banta ban pentelun ya kijing sikri bat khamtam ban pekar pang ya kijing bay pendu ki local contractor bat ki supplier na Riboy string kine gino ilam bat mai Kaol Riboy Government Contractors and Supplier Association ki kentup ya bap lilat tuso belajit kum President Working President si Elma Sharing Vice President LBS Mukti Rishan Dingdo bat ti singkli General Secretary Doris Suleng Assistant Secretary Sophia Lendo lembat gigi gino ilam bat khon kumbal pan pau do bap lilat tuso kumu presiden batamai gini ka asosian long bagani ke jing batamai lene ke jing jit ya gino ilam batamai jong ka asosian golong ban kit ban ba ya ke jing jong ki local contractor bat ki supplier Riboy string nakaliang gani ka asosian kan pit kerpang ya ke jing jong ki local contractor bat ki supplier Riboy khamtam hakaliang gayo kam gayo jam bat nakaliang gani ka asosian kala rairu balik kendu sigi department lene sigi bor sarkar nak bantam dekren halor ke jing jong ki local contractor bat ki supplier Riboy string takasngi la ban yang ni kajuran meeting jongka seng jongki kontraktor jong Riboy kejungi kumbang ngelayo ban show meeting kini por peladep dem takasngi la kona ini ka meeting bat ngelayo ban pesko ye kejungi jongi ki kontraktor ki pedan pok district habide ki kam kijam kunta kum kayeng bat ki baru ki kontraktor kewan simata la kwa ban sim ban permai no ya kene ya ki no ki kam ki permai di halor jong kata kejungi keren kejungi thier ngila sibe karai bala result no ya ka tuka barim ki nong penyak ya barim bat ilaji ya ki nong kekam batmai te laji enga presiden ta bat ani doni ba si Elma Sharing vice president ini working president sekali yang kemuan ke juga long vice president ila represent lagi block wise no lagi konstitusi tinggal yo ka full body menta ka full team jong ka Riboy contractor government contractor and government supplier association ikani ka association menta ngin rekam syahmat ka bangin ngin ya tray ban election government ban demand ya ka hop ka jungi ban kum kilo ka contractor ngidi ban yo ya kikam kijam ki bawan po ka district ka jungi namar ki local contractor ki jungi na po Riboy district ngim julai ban thep tandar lan ngim julai ban warkam singwi ki district mostly kikam 100% kibangi ni tepe ko district ke jadi buat kam namar kata ni kadon kene ka asur ke ban pe na mata kita provide ban pe ngor ke ba ki department ki rekam ni namar ngi babon karkom rekam kam sim la penhon yang kontraktor kila pan suku halor jo kata te ngi kermen ba kene ka tim ke batmai ka jing dalam ka junga ngi trailang bat ngin don kecingnya konsult man kapor kamu bangin wara ya ka jing bahalang jogi kontraktor kepada na pok district kemiliki bakal dikasih jongi kana ya selamat ngila menora sibon kecing kala ba kecing elong teli kumki kontraktor na pok district baik kecing publish megalayapost.news.